27. krog prve nogometne lige, bravo Maribor 2-3. Odličnih prvih 45 minut vijoličastih in vodstvo po polčasu 3-0. Prvenec Arnela Jakupovića in zadetka Marka Tolića ter Maxa Watsona. Ob naletih brava je Maribor do konca zadržal minimalno vodstvo. 3 goli so bili dovolj za še kako pomembne 3 točke za nadaljevanje prvenstva. V kadru ni bilo Žana Vipotnika, ki se v ekipo vrača to soboto na srečanju z Radomljami. Vračata se pa tudi Martin Milec in Josip Iličić. V nadaljevanju si oglejte najzanimivejše akcije iz tekme v Ljubljani. Jednostavno smo previše se opustili, a trebali smo nastaviti kao u prvom poluvremenu, to nismo napravili i trpili smo do kraja. Sreća pa smo izdržali da ne primimo još treći gol, jer su nas stisnuli i mi smo popustili. Jako loše drugo poluvrijeme, ali opet kažem, dobro da smo pobijedili. Rekao sam igračima u slačionici, Maribor ako želi biti ono što je, svaki igrač mora dobro znojiti svoj dres, mora poderat guzicu, da kažem slikovito, za svaku loptu, za svaki duel, i kada smo takvi onda vodimo 3-0. Kada nismo takvi, kada pokušavamo nešto na ljepotu, na egzibiciju, na ne znam šta, onda smo u 0-2. Znači ne želim to, definitivno ne, dozvoljavam i lijep potez, dozvoljavam i da smo malo animatori, ali to mora biti svrsishodno i to mora biti u protivnički 16. Vi me ispravite, ali ja se ne sjećam da smo u drugom poluvremenu otišli protivniku u 16 teraca.